Nyakikongoro abire naigura homes jitumusia ogwachitojo mosque ogwombekirwe kitongore kitari cha government echa House of Charity Foundation Uganda. Ekitongore eki kyombekirwe mu gitogu bayima yo kushanga ngo abasiraamu becwekeki babire no basarro mu giti ogubire gurake kubatera kandi gutara ha mutindo. The foundation yagukombeka mu gitogu guza kurete hentunguka definitely konka ntwenda kushaba programs zaba zo zitekateke na hamucyara wo musiramu abo ko mucyara wo musiramu yayine entasya yayine binte bikumutungura nabayatungureka kandi nabayatungura nane cyanga nanguna nihanganye emiringo myingi bacyara kugira ngo abacyara b'abasiramu nibagume nyuma banga kuzomisho so ebintu byo bimwe ebitwakubenta ukora kugira ngo harazo mu gitazaho development ninge ntunguka erikwiha omucyara kazi wo musiramu kazi nyuma ikamuteko misho. Nyakikongoro agarukire yashaba ministry y'ebyamagara hamwe na kanso ya Sheema okutaho muhanda gwo kumaririza irwaro rya Kabohe Mosque Health Center 3 eryabire ritandikiro w'abasiramu. Kabohe Muslim eturaho einirwaro rye kwenda kombeka bakatandika foundation ryaho ikizibende cyamani kokati kikombekaga so ntwenda kushaba ngo donors abaragume bija nangu abarakomba bakombeke mizigiti abo kwato kubasa kuzo omuzigiti otine magara so tushaba ngo bongere amani akwatanisa nitwe bamemba ba parliament nanguna na district yitu ya Sheema okumaririza ry'irwaro rya Kabohe Muslim ryabaruhire turukuyamba basiramu bonka. Aha bebembeza barukwenda kugarura intaro ze by'amadini mu district ya Bushenyi bashabiro kurekeraho abo kuba umuzogo kagwenda kutandika twareba ngo umuzogo nguza kutubandika bayima yo muzigitogo kwigurwa abanyambabazi behire yo kutasiya amashanyarazi omuzigitogo buri muhanda gw'edini ko gutamu ruhanga nagaruka kongera abonje ninteko mu muzigitiyo mu makanisa ombantu abantu n'abantu bampikiza banyire kuri yo hansi bantungura no kuhereza abo kubana na ruhanga nagira ngo muhereza abantu ko kurondo ry'umwebembezi nota kuba nomanya gushekera abantu baho. Abasiraamu abarukushara mu gitogu basimire kitongore eki echa House of Charity Foundation Uganda ahabo biyambe obu abatomikiro mu gitogu tubitiro mu kazi kitikakuruke akarukumo rwenda kaganena iza abantu batombekero mu gitomusyo gumukureba rwenda twagwiguraho erizoba ni insima ine bugarikiro gasha kwa Michael atwakiri.